Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya mu gitondo, biraza biterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Kumvikana rero tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozaho ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi ndetse mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi kugeza magingo ari kimwe mu bihugu bishobora kuza kwikanga bihuye n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Iragira ngo rero ibi bintu muze gutuza neza cyangwa se muze kwicara mutere agatebe tubyinjiranemo, mbabwire buryo ki noneho ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura, ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira. Ndetse n'ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira nuko no bagikomeje kudeployinga cya kigo cya gisirikare cya Mbandaka nababwiraga kirimo ibihumbi bigera kuri bitandatu, bamaze nabo rwose kuba babuhereza hariya mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero birumvikana ni urugamba, ariko ibi si byo tuje gutera hagati kuko murabizi ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo turi bwinjire muri RDC turabivuga, mu mbabarire tubanze dusuza abantu badukurikira bari hirya no hino mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo muri rusange. Turabasuhuza rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Mulangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu makuru agiye atandukanye, by'umwihariko tubasanga hano rwose mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga ahitwa Gitega. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko muri rusange. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, ariko kandi bari mu gihugu cya Tanzania, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari Zimbabwe, Zambia. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, ni benshi cyane badukurikira, ni benshi cyane badukurikira kuko no ku mugabane w'Uburayi hari imibare myinshi. Tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora ni Canada, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, hose baradukurikira. Tubaye ikaze muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ndagira ngo rero mbabwire nti mutere agatebe, iki kiganiro tugikoze rwose mu masaha y'akazuba kameze ukuntu. Murabona yuko rwose icyitwa izuba ryo rimeze nabi, ariko ntabwo riri butubuze rwose kuvuga aya makuru cyangwa se gutambutsa aya makuru muri rusange. Munyemere rero babwire yuko tugiye gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura tukareba uko situation ihagaze, nyuma yuko rwose birimo biragenda bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane kubera CNDD FDD irimo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu byayo ibishyire ku murongo. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri ibice byano za Gitega turebere hamwe icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD. Ejo bundi ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga iby'uwitwa Ernesto, mbabwira yuko uyu ari umwe mu bantu bashobora kuza guhagama uwitwa General Neva. Hari byinshi yatangaje rero muri ano masaha mu gitondo, ariko tubimenya mu masaha yigiye imbere twamaze kubaha amakuru, ariko turavuga tuti nyamuneka turaza kugaruka mu masaha yo ku gicamunsi ibi bintu tubibabwira. Ubwo rero rwose turaje tubibagezeho. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, by'umwihariko hadeployinzwe abasirikare, hoherezwa abasirikare. Ngira ngo mu kanya gato nibwo naganiraga na Drone imbwira ati bwana Moses, nabonye abasirikare benshi rwose boherezwa, barimo barakora amapatrouille mu masaha y'ijoro. Ubwoba ni bwose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nanababwira yuko ibyo uwitwa General Neva arimo aratangaza ari bimwe mu bintu twamaze kumenya yuko bishobora kuza kumukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabyo turaza kuba tubikomozaho, ngira ngo arimo aratangaza byinshi bigiye bitandukanye, navuga yuko atari byiza habe na gato. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, byaba aba ba Reverien Ndikuryo, byaba abitwa ba Agathon Rwasa, ibyo barimo baratangaza. Benshi bata amatora y'abadepite yaribwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5 kuri 5, turinjira mu ntambara zigiye zitandukanye hano muri RDC, tubabwira uko situation ihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane neza 5 kuri 5. Twirukanse cyane rero, reka duhite duhera muri aba badede, nahoze rwose mbona umuriro wabo ukomeje kugenda n'ubundi ucanwa. Ngira ngo tumaze iminsi dukurikira amatora y'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amatora bivugwa yuko yaje kwibwa. Aya matora rero nyuma yuko abaye arimo aragenda agarukwaho n'abanyapolitiki bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi,
nahoze mbona abitwa ba Agathon Rwasa hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abitwa ba General Prime Niyongabo hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi byaba uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutazira kugarika mu minsi yashize wanateye umugongo igihugu cy'u Burundi, nahoze mbona hari ibyo arimo aratangaza. Ibi byose rero turimo turagerageza kubishyira ku munzani tukabona ni bimwe mu bintu bishobora kuza kuba rwose byagira nabi igihugu cy'u Burundi, kuko abenshi baragaruka kuri aya matora bakavuga ko aya matora yagaragayemo uburiganya, bakavuga yuko aya matora yibwe kandi akibwa ku buryo navuga yuko bugaragara muri rusange. Ubwo rero nk'ubu mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nsoma X witwa Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo yari arimo avuga byinshi, ariko mu byo yavugaga akanagaruka ku kuntu igihugu cy'u Burundi ari igihugu kiri ahantu habi, ari igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu navuga yuko kirimo kiragenda gihura n'ibintu byinshi cyane turi bugende dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ngira ngo abaturage batuye muri Komine Mujejuru ku mugoroba w'ejo nibwo navuganaga n'umuturage umwe arimo ambwira ati uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ndetse cyangwa se iminsi yigira imbere, ari nako amatora yegereza mu gihugu cy'u Burundi batora abadepite twitegura gutora umukuru w'igihugu, niko ibintu bikomeje kugenda bizamba kuri rusange. Ubwo rero ibyo byose iyo bishyize mu gatebo ugapfundikira ugashyira ku ijanisha, n'ubundi usanga politike y'igihugu cy'u Burundi ari politike ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ariko ibi ngibi bikaba bishobora kuza gushingira ku bintu tumaze iminsi tubona abitwa ba General Prime Niyongabo bashaka gukimbizwa, tukabona aba bagabo Ndakugarika bakimbizwa, uyu bakunze kwita Gervas Ndirakobuca ariko batazira Ndakugarika, ngira ngo murabizi ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose birasa nkaho bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko abanyapolitike barimo baratera umugongo igihugu cy'u Burundi nibo bari kugaruka inyuma bagashaka kongera kuba bakora ibitendo muri rusange. Reka yenda iyi ngingo tuyiveho duhite twikomereza, ntababwiye ati ni amakuru menshi turi bugende dukomozaho, reka iyi ngingo tuyiveho duhite dukomereza tugaruke gato ku kijyanye n'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, tugaruke gato ku kijyanye n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye ubona ko zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zitajyanwa mu bice birimo biraberamo saga cyangwa se birimo biraberamo intambara. Urokotse ibiri kubera hano ku mupaka y'u Burundi ndetse na Kongo muri iki gice cya Uvira ari kuza yiruhutsa. Ibi byose rero iyo ubishyize mu gatebo n'ubundi ubona ari bimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza kugumya koreka igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka yena tuve kuri ibi tugaruke gato hano muri Kibira. Ni Kibira imaze igihe itorezwamo katanyamaza ba FDLR, ni Kibira imaze igihe itorezwamo icyitwa Wazalendo zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi ugasanga bavanze n'imbonerakure. Ubu tuvugana rero inkuba imaze iminsi idakubita, ubundi twajyaga tukajya kumva ngo inkuba irakubise, inkuba yapfa yakubita hagakugira abagera kuri 30, inkuba yakubita tukajya kumva 100 barapfuye, inkuba yakubita tukajya kumva 200 barapfuye. Ariko ibyo n'ubundi twaje gupereza dusanga izi si inkuba ziba zikubita, ahubwo dusanga n'ubundi za katanyamaza aba FDLR zagiye hariya mu gihugu cy'u Burundi zikaba zimazeho imyaka itari mike. Ubundi uwitwa General Neva acyohereza abasirikare hano za Bwiza, mu misozi hano za Bwiza ndetse n'aha za Muremure muri ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo n'ubundi n'izi FDLR noneho mu buryo bweruye zatangiye gukorana n'icyitwa igihugu cy'u Burundi, noneho zitangira gukorana n'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo rero izo kuba zinakubita amakuru dufite nuko ibyo byose n'ubundi biba byakozwe n'izi Red Tabara. Ngira ngo maze igihe ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidafite umutekano, ni igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, ni igihugu gihora gifite ubwoba bwinshi cyane yuko gishobora kwatakwa. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize uwitwa General Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yaratangaje aravuga ati Kigali si ku ruciye mu Kirundo. Ngira ngo ibyo yashatse kuvuga murabizi, ariko nkeka yuko nyuma y'aya magambo yabonye icyitwa isomo.
yabonye icyitwa isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ikijyanye n'intambara cyo kirimo kiratutumba, ariko by'umwihariko ni ku gice cy'igihugu cy'u Burundi, ni kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato gashize nibwo naganiraga n'umusesenguzi ubikurikiranira hafi ukurikira ibibera mu gihugu cy'u Burundi, ambwira ati uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi gifite imyaka ibiri, ariko muri iyo myaka ibiri ambwira ati by'umwihariko wabara umwe n'amezi atandatu hatari haba musaga. Arambwira ati iki gihugu kirabura imyaka ibiri kugira ngo kigire amatora y'umukuru w'igihugu. Ni igihugu kugeza amagingo aya muri ino myaka ibiri kibura mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri cyangwa mu mezi atatu tubona hashobora kuba habamo saga zigera kuri ebyiri. Ibyo bintu byose rero yabishyira mu ijanisha akahita yemeza ko by'umwihariko byibura igihugu cy'u Burundi kigomba kugera mu mwaka w'ibihumbi 2026 andi mezi atandatu azakurikira niyo mezi y'agahenge, andi azaba arimo saga. Yambwiye buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kiri mu manegeka. Ibi bintu koko mbirebye mbishyize ku munzani mbona nibyo. Impamvu ni iyihe? Dore intare za Sarambwe zirimo ubu tuvugana ziragira amajanja umujyi wa Uvira. Uhagaze mu mujyi wa Uvira urashe Bujumbura, n'ako kanya tuzi ko abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere byafashije leta ya Kongo kurwanya intare za Sarambwe. Amakuru rero akemeza ko mu gihe n'ubundi nazo zaba zirimo zakontorora uyu mujyi wa Uvira ku birometero bike winjira mu gihugu cy'u Burundi, ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, ariko bitanyuze mu za Sarambwe ahubwo bigaca muri Red Tabara. Ngira ngo mwarabyumvisha bitwa ba Ingoma bajya bavuga yuko uko byagenda kose umuntu yakomanze umukingurira, ariko nawe wakomanga akagukingurira, n'ubundi ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo huguha. Ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ati huguha. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose urakubita ku ijanisha ugasanga n'ubundi uko byagenda kose ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, reka yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke mu bice by'imijyi, njye kuko nibyo nkunze kwibandaho. Kiriya gihugu ni igihugu ushobora ureba ukibaza se ubundi iki gihugu gifite umutekano? Kandi koko wabireba ukabona nta mutekano gifite. Ni igihugu udashobora kumva haciyeho ukwezi polisi zitayizasubiranamo. Tujya kumva tukajya kumva umucyo wa Bujumbura ati polisi zasubiranyemo, tukajya kumva ati Gitega habaye saga, tukajya kumva inama zabaye ariko ntizarangira. Ibyo byose rero ugasanga nyine bikunze kuba mu gihugu kidafite organize, kidafite indangagaciro, kidafite ubuyobozi bwiza, kuko n'ubundi benshi bari mu buhungiro bavuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu navuga yuko cyapromotse niko nabivuga, kuko bavuga yuko ari igihugu kidaha agaciro umuntu, kuko iyo aba kimuha agaciro deje ubu tuvugana umutekano wakabaye ari wose, tutumva ati mu bice ibi n'ibi, tutumva ngo inzara, ngira ngo mumaze iminsi mwumva n'iby'ibitoro noneho byiyongereyeho, kavuga bati witwa General Neva we n'umugore we ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, esansi barafata bakabika bakashyira mu mamodoka zabo n'aho bashaka. Igihugu cy'u Burundi cyabuze ama esansi, murabizi igihe kirekire igitoro cyavugije ku buryo imodoka wasangaga nk'ubu zitonze kuva nka Nyabugogo kurenga Shyorongi zose zitegereje sitasiyo imwe kugira ngo ize kuziha esansi cyangwa se igitoro. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nyine iyo ushyize mu ijanisha ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga bituma abaturage batumva neza uwitwa General Neva, batamwumva neza rwose, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara ni uko kugeza amagingo aya mu bice by'ahitwa za Kirundo naho rwose bakomeje kugenda CNDD-FDD
ihadiporoyinga abasirikare cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyadiporoyinga abasirikare ku itegeko rikomeje guturuka ibukuru kwa General Prime Niyongabo. Ibi byose ni mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe ikijyanye n'umutekano, umutekano bawushyire ku murongo, by'umwihariko bamakinge sure neza yuko umuturage afite umutekano. Nanone hari andi makuru yakomeje kugenda ngeraho agaragaza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi ari bamwe mu bashobora kuba bakora buri kimwe cyose gishoboka bakanamutera kudeta. Ibyo byose rero washyira ku munzani ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire dusoreze ahangaha, ubwo andi makuru ni mu kanya gato kari buze. Reka mbashimire, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.